Independence Day chi bai vek ule thazing August ni som panga sang ni som ni panga zir top ni ani a Zoram New Silo ngai tha ang u India ram zalen na ni voi som sari pakwa na lom turin Mizoram a inbuat sai na engkim pe felani to a ven him na po khau taka kalpui ani Independence Day lom na tur hi boruak muan tak nuaya manani theinan aizola chuan nimina tangkhan lamwala police duty in zana lamwal duty baka zan patrolling raj bhavana tanga bazar bung kon thlengin da ani ti aizol SP purek zar zo liana van chong chuan a soi Independence Day lom na pui ber aizo lamwala nei tura hian police duty da anni a Chief Minister Bangla atanga lamwal road lining high rise building duty mun somni panga lamwal chung le pon duty lamwal atanga raj bhavana ti da anni a heng muna police duty atan hian gazetted officer pasari baka aizol district police atangin police za somni pakhat le battalion atangin engi moza tan omdon bokani Langsar Dr. Vijay Kumar Singh chuan India ram zalen na ni voi som sari pakwa na pualin Mizoram mi puite chibaya buka Thar te chu state po na ezon na kong sang dap tur le in tuai siama ram le namta na tha tho tu ni tum turina cha a India ramaziak le chiar thiam vek na state masaber din mun Mizoram ina hau chu alom pui tak zet ti soin he mel lung poi mo tak hi thiam na le mason na konga Mizoram mi pui te tanrwal na ra ani ati India ramin zalian na ahmu atanga kum somriat na ya Mizoram chu National Rail Network ne na thlun zomani chu lom omati thu soin hei hian thil siam chwa na te sumdon na le thil hral chwa te ti pungin nam in pum khat na thar tho konga mason na chak zo ka siam do na ni ati bok Tunhaya India Information Service IIS officer Thar Andrew Lel chandama chu thinlung takin alom puiti soin a hlotlin na chan chu midang te fui phur tu ani ati Captain Larin omasai lo chan mari aizol chuan hwai sen choi moi na sang kirti award dong don Kirti award hi midang ta na ma ni nun na po thap nga ma che thin mi hwai sen te hne na pek thin ani a Larin omasai lo hi for para special forces o omme kani a hwai sen awangin Independence Day 2025 a Kirti Chakra award dong tur mi palizi nga atelani Kirti award aya niam deu zok dong tur hi mi enge moza tan oma mi zo dangi ro an omlo Thudon danin indo pui patni na lai vel khan Mizo dong an lo om to a Larin omasai lo hi Mizo zinga dong thei patni na ani Lai Autonomous District Council Sorkara CEM Puvizir sangan ban na athe lu awangin LADC ZPM Sorkar chu fia ngai lovinatla Nimin zomadar som le achan ve khan LADC chairman puti zakunga kai shwaina hnuaya Lai Autonomous District Council session voisom pakhat na neya ni a Mizoram Larsap thupek angin puvizir sanga CEM chu hausa thlop tu memberanga tok le tok lo fia turati ani a puvizir sanga chuan LADC chairman kaltlanga ban na athe lu awangin floor test nei yangai talawa LADC chairman chuan hausa CM ban na thu chiar chuakin puvizir sanga kai shwai executive chu atla ti apuang ani LADC chairman puti zaku nga chuan puvizir sanga kai shwai executive chu atla ti apuan nuwa thu soin LADC chu CCB rules mangin rorel na kalpuya lo ni to thina member nei tamapiangin sarkar na an changthin ti asoya LADC ya sarkar mu mal lawari takan om chu poya ti thu asoya tuna member 10 rammi puite dem na antok na sa chu poya ti takzet thu soin hau tu te hi pathian ruatan ni angin rin om taka om to turle lai ram ta na thei top chwa theu turina soma tiam chin om lavin session chu ati top zuyani
Nimina session nei zo nu hian BJP MNF le INC Tangkop United Democratic Alliance ten leader an thlan pu en zangura kon pui bial tu chuan tundin huna member som pali an nei mek thule LADC a sarkar na siam tura ma an lak ngal tur thua soibok Mizoram Sarkar notification in thunei na apek angle Deputy Commissioner and Chairman District Disaster Management Authority Aizol District thu angin puratsa ngaral te Senior Superintendent of Police Traffic Aizol chuan hetiang hian thu pe ka chwa ni som pasari thlariat sang ni som ni panga pathian ni chomandar som le achan ve atangin Treasury Square DC Complex abung zar le All Secretariat Bulletin kung then khat mi pui le lir thei vei wak ta na hlau om ni alang te chu thlak le seng hoi ani do na wangin lir thei tlan dan ti dang lama ngai changa om do na lir thei a vei wak tin har sat na kan to lo nan a hmuna duty te thu ngai chang turin kanin ria ti re ati Nimin August ni som pali sang ni som ni panga ni nga ni chun khan Governor General VK Singh Chuan Raj Bhavana Education Department Secretary David Lal Thantuang le ho tu dang te ko min sarkar lai pui scheme sang sang kal pui dan te State Education din mun le Department malak na le machop tlang pui te asoi pui Langsar chuan nakin loka kan ram in nga na ni mai tur zir lai te en kol le zir na tha pe konga thei top chwat la na trul thu soin hemi tur hian sarkar scheme poimo tak tak le National Education Policy 2020 te thataka kal puya trul sarkar lai puin zir na ti ma son nan sum le pai tam taka senga Mizorama school thatak taka din ti in Mizo mi pui te chu Eklavya Model Residential School te Kendriya Vidyalaya te Sainik School le Johar Novodaya Vidyalaya te chortang kai tum turina cha a zirlai te chu an kalzel na tura pui tu turin an thin lunga thiam na tak tak tu a trul thu le school tha le pan ol sam chop chwa saka trul thu a soibok Guwahati High Court in kongpui chia chungchang MTOA in PIL an the lu chu ngai tua chun zom turina pom Kongpui chia wanga Mizoram Truck Owners Association in Guwahati High Court Mizoram Bench PIL an the lu chu August ni som pathum sang ni som ni panga ni lai ni khan High Court chuan a poma he thu bai hi court in ngai tua zui don ani Thudon danin kongpui chia chungchanga hian Mizoram Sarkar Mizoram PWD le NHIDCL chu in soifia turati an ni a hemi be chan hian thubai hi ngai to ani ang IMC in Treasury Bazar hluya thil zwara thu te in son vek turin a hria tir Aizol Municipal Corporation IMC chuan Treasury Bazar Mizoram Rural na Bengverh Mizoram Legislative Assembly ngeng maya om hi a him to lo ni anga in March ni som pasari sang ni som ni panga kha na khara mi puite ta na kal na le chol ha dam na mun nuam tak siam turin ruwa man na siam meka project mu mal tak siamin na tho tan na tur work order a buai pui meka ni Treasury Bazara Thuthin te hi IMC Multi Complex tui kwal sauta thutna mun nuam le thatak pek ve kan ni a son thla kan ni hian dole mamo sang sang an neya hengan har san na le mamo te po hi IMC chuan ati hlotlin sak thina cheng noi som pathum chuang a seng to ani hetiang ani mek lai hian nimin tu khan mi tu ti hriat lo ten Treasury Bazar mun hluya hian thutna mun turan sa a thilzwar pon om ti hriat ani vele a hmuna IMC chuan a enfia ngala mi pariat velin thutna turan siam meka mi pakhatin thila lo zwar to boka dan bo chia ama la te hian an mingan soidu lawa wangin tunge an ni hriat thei ani lawa IMC thu nei tu te chuan hemi chungchang hi rang taka ngai to ngalin in sa seng ngal tura hriat tirna order chwa ngalani order a hian dan bo chia ama la te chu tlaidar thum ma a in sa senga an bungrwa te po seng hoi ngal tura hriat tir an ni
IMC chuan aizola cheng te ma nga ya ma alak na kong sang sanga mi pui nan thlop tha hle in a hria a lom omati tak zeta heti mek la ya dan poi salo then khat ten dan kala ma an lo la hi IMC chuan a dem tak zeta atul angin ma ala zel don ani eitur thiang hlim le hrisel kan lei theina tura Aizawl Municipal Corporation in ma alak na hi lo thlopa IMC Market tuikwal sau ta thil zuar te hi lo dor lo turin IMC chuan mi pui te asom ngal bok Power and Electricity Department Corporation na let turin buai pui ngai te buai pui zel ani Power and Electricity Department chu corporation na let tura buai pui ngai te buai pui mek zel ni in thok le khata le thut thei ro ani lawa dil ngai te sarkara an dil mek PNE Department ho tu te hne na tanga thu don danin PNE Department hi corporation na let turin department chuan dil ngai ang te sarkara an dil meka corporation na le ani ma in PNE Department chu transmission distribution le generation a te then ran turani a chumi tur chuan ma lak mekani thok le khata corporation na le thut chi ani lawa zoi le chho zel tu mani heti lai hian Mizoram Haidel project pasari chu company le private enkol tir tu mani a chorkar masa khan enkol du zonna expression of interest chwa ani a Haidel project pasari a hian Mizoram sarkar chuan kol phetha siam chwa atangin za asom pani vel a thlona don turin a hau don ani Haidel project enkol du an chuan Mizoram sarkarin a thlona a don bak zung kol phetha an siam chwa te chu an chang thei dona thok tu le a enkol na sen so zong an ma ni in an in tu mangai don ani Higher and Technical Education Department chuan Mizoram State University atan sarkara thok tu torla kan dil mek heti lai hian State University hnuaya zirna tan thei ma yalani don lo Higher and Technical Education Secretary H. Lal Engmoya chuan sarkara Mizoram State University a thok tu tur la kan dil mek thua soya sarkarin min phal sak chuan atul ang te buai puin thok tu tur la kan ni ang thok tu lak tur hi class ran ma atul ang te lo buai pui tur an ni ti in mun ma ro pui taka bul tan tu man ni lo ti asoya Vice Chancellor le thok tu dang te kan la ni po in Government Aizawl College sikul pui ko na an lo in Bengverh ri photang class ran ma buai pui ngai tam taka oma chung te chu an lo buai puyang ati Mizoram State University Act to ma se ti fel nga yala tam thua soibok Environment, Forest and Climate Change Nuaya Wildlife Division Chinchia danin Mizoram adan lavaram sale savatol ruk manza chu sangkhat za pathumatling to Wildlife Division ho tu te soidanin hengram satol ruk te hi Assam Rifles Border Security Force le Directorate of Revenue Intelligence te baka Custom Department Mizoram Police le Central YMA Anti-Drug Squad tenan manani a atlang puin barmala matanga kalani Wildlife Division ho tu te chinchia danin dan lawanung chatol ruk zinga hian laiki nga tambera laiking chi sang zanga chuang manani a heng ba ka hian savachi sang satelle rule chi tam tak ba ka ole thlenga dan lawatol ruk ani thin thuan soya heng nung cha dan lawatol ru thin te hian an nung chatol ruk chu bom to tak taka le boruak lo thei manglo na ate rilram le dang chara anda thin thu soin thu nei tu lamin an hne na an ronda nung chatam tak chu chanman lawa an thi thin thuan soibok Wildlife Division hian dan lawanung chatol ruk thu nei tu ten an hne na an ronda ba ka hian Mizoram chunga omsa nung cha mishing te chen na nai lu tuka om lak son na te nung cha hliam twar mishing te char enkol na te thei top chwa in an thok thina kumsang ni som ni jun thla atanga vo in thlenga Mizoram chunga nung cha hliam twar le an om na him lawa wanga an lak son ta khi za som parukan tling to ani
wildlife ho tu te soidanin tunlai hian mihring te chen na in le a che vela rula in lar na sa hle a rul seng hoi na hi ni tin deu tho rul lama tuimi in zom khom zo harps tinen an thok thin ani DMNR ministerin bualte daya leimina duty mitlom ngai te thingpui in na tura pe DMNR Minister Professor Lalni lo machuan bualte dai lunglei district a leimin na sa taka duty mitlom ngai te DMNR department na thok tu tele police te an duty na hmuna kal chilin an thingpui in na tur cheng sanga ape bualte le twal thu inkar kong pui hi August ni di sang ni som ni panga khan na sa taki namina lir thei kal theia ti tlang thin ni ma se anu loka amin le thina kong ping le tlanga in chok renga atlang la in lir thei tang khang te chwa tir thina ni kong hi NHIDCL noaya BRN infrastructure in an en kola leimin po an thei top chwa in an thianin an sial thina tun thole ni August ni som pathuma po khan lir thei tlan thei na tlanga jingdaria ta tangin lir thei tangkang te chwa tir ni in dar som vela an chwa kim thei ani rwa sure ro chuan kong ping le ngal mai thei ani thu a hmuna om ten an soya chanchin buat sai lai hi chuan ala ping le ri lo ni in an soi bok Sports Minister Pulal Nging Lovamar Hovin Nimin Khan Apisa a August ni somni pakwa a National Sports Day 2025 mandan tu relani Sports Minister chuan National Sports Day chu Indian hockey player Ming Thang Major Dhyan Chand pian chama man thin ani ti soin sarkar lai puin rampuma wartaka National Sports Day manadu ati a infiam na hrisel na le fitness choi san nan Mizorama po wartak le phur taka mana tha ti soin zirna in chu taksa le ril hrisel poimo zia in zirtir na rem chang takani atibo Mizoram National Sports Day 2025 lom na pui ber chu August ni somni pakwa a Sports Authority of India Sai Training Center Mission Veng thanga man ni se ti in meeting chuan rela Sports and Youth Services MSSC SAI officer le staff te baka aizole NCC le NSS te SAI le KISCE trainee te chu group palia in training futsal mi pa in arpaswal mi pa volleyball meichia le in koiba meichia ate an in eldon ani zirna in ranga Fit India thutiam lak le in fiam na nei te National Sports Day chungchang in zirtir na te State NSS sel bul tumin kalpui ni se ti relani bok Kumin National Sports Day hi ni chung manani dona August ni somthuma Sports and Youth Services Department Nwaya Academy rang te KISCE le District ranga Khelo India Center te MSSC le Sports Authority of India Aizol ten anma ni mun thewa in elna buat sai ni se ti te anrel bokani Deputy Speaker le Advisor to CM in Assam le Vaireng te inkar kong baka Police Duty te an enfia. August ni som pathum sang ni som ni panga ni lai ni khan Deputy Speaker Pulal Fam ki male Advisor to CM Political Pulal Muan Puya Pon te chuan sai rang le kon pui inkar kong siam mek amuna antlo a ria chila na thok en kol mek PWDSE le EE tenen na tho dan le malak zel dan turan soi ho nga lani Assam State in dan lova an state a cheng foreigner te no chwa run puya neya wangin Mizoram lamangong theim ti en fia in MLA Pulal Muan puya pon te chuan Home Minister Remrat na angin ramri hrula police duty na munatlo ngala August ni som pathum zan khan shilok lovin Bairabi police station te rail station te Assam ramri bula duty post ILPN dik na le pek chwa na mun te atlo
Advisor to CM hian police te mamole munma te baka thok tu anin dayem ti te uluk takin enfia a bairabi khotlang shwai tu tlom ngai pol YML MZP shwai tu te ne nanin kom zui boka nimin August ni som pali khan vai reng te phai sen le sai phai ramrishula police duty le an na tho dan te enfia in atlo bokani Nimin Khan UDNPA Department Hnuaya Swachh Bharat Mission Urban 2.0 malak na in Permanent Reuse and Recycle RRR Center chu Government Multi-Utility Center thak thi nga Pulal Malso Mapachwaw UDNPA Secretary in Ahong RRR Center hi bolhlo pai ti tlem man non thei man non le man tangkai dan kong zon na na malak na ni in mi puite tlo po thei reng tura hon na ni a aphala piang ten an bung ro sang sang thuam no phei khok le khabu le zirlai bu chauka bung ro tois le thil dang an man tangkai to lo la man tlak si te amamo zok te ta na an the khom na mun tura dwan ni in adu le amamo apiangin andu ang athloni nan la thei do na hem halak na hian nasa takin bolhlo pai mai tura ti tlem don ba ka mamo tu te tan nim hnan om takani thei do na ni Reduce, Reuse, Recycle campaign hnuaya hian March sang ni som ni panga khan Swap and Save school bungro in thleng run pui chu Mizoram District Headquarters zonga neyalo ni to boka zirlai tile zirlai nu le pa te nan hlut le ani RRR Center thak thi nga hian adu apiang te tan phalthil the khom thei reng ani ba ka mamo te po lak thei reng ani do na UDNPA Department chuan mitin te he malak na hi thlopa mani thei na zon thewa tan lo la ve tur le RRR Center po hi lo tlo ve ngei turin na so mani Nimin Khan State Hub for Empowerment of Women and Child Development buat sain may chadin hun choy kan na tur le naupang enkol na tur chungchang Marathiaw Tliapi MTP Headquarters Conference Hall a soy hawani. Tutkom hi CDPO P Hepo Lai Chawin Kai Shwain Deputy Director WN Nodal Officer Sambal P Flora Lalchan Puin Women and Child Development Kaldan Tlang Puile Malak na Shang Shanga Soya Mizoram Women Helpline Number 181 Chungchang Soin Number Chuman Tira Changin Mizoram Puma Sing Ni Chuang Khol Don Ni To Ma Se Sia Ha A Chuan Khol Somli Pakhat Chia Om Ti Soya May chia tien 181 helpline chu an man jang kai thei nan mi puine na shil sia ta poimo takzet ati a may chia le nau pang enkol na na sarkar lai pui scheme kaldan sang sang soile in one stop center chu tangkai zo ka mana poimo thua soibok Deputy Director P Flora chuan Siaha District chu may chia le nau pang enkol na mundang ain te na sang sanga an niam thu le Siaha District a may chia le nau pang te an din munalo that zok nan tanla ka poimo takzet ti asoibok Nimin Khan Assam Rifles 10 Champhai Ruan Tlanga Myanmar atanga dan lovalak lu ku varo bek zali somruk paruk kezi sing thum sanga sanga somruk arit chengvai bel chhni le nuai somli pariat huan mana dan anga malak zui turin custom preventive force Champhai kuta an hlanani La phua thiam le zai thiam si din thanga choi moi na hun in honor of excellence a celebration of si din thanga's legacy in music chu Ikphai University Mizoram buat sain Nimin Khan Durtlanga Ikphai University a manani Sidin thanga chuan mizo te zinga zai thiam ten ria tan hlo em lain la phwa thiam te eroin ria tan hlo lutuk lo thu soin apwala hunan buat sai chu lom omati takzet thua soya namin pum khat na chungchanga mana tanga tun thlenga atlang au thua soya kumsang khazakwa somsari paruka Mizorama All India Radio alo chwa tira tang khan angai hlu lea an program zong deuh tho angai thlak thin thu soin All India Radio a be high grade ani thu a soibok
he huna hian sidin thanga thu soi ngai thla ka ni ba ka ama kom na hun manani a zirlai ni mek le zir chuak to mi rang rang ten a hlaphwa rang rang an sak ba ka zai thiam lar tak tak ten sidin thanga hla an sabokani tunlai hian LGBT pual camping nei me ka ni a he mi thanem ngai te buat sai lesbian gay bisexual transgender LGBT te pual camping nei me ka hian camper som ni pakhatan om thudon danin LGBT pual gospel camping hi lomsang memorial camping center ailonga August ni som pakhat sang ni som ni panga atang khan nei tranani a August ni som thum pakhat sang ni som ni panga thing a o ang he campinga hian atira chuan camper som ni palian luta anua mi pathuman chuak le abuat sai tu te chuan an be sei a in camper san nei tlem ti an soya tunma ti ngai tua in thlaraw lama tui halna atlaniam ta nia an riat tho an soi Project Zolna Chris MS Dongki Mahla Som Pakhat Zet live performance music video chu entheya pe felanita a zai thiam lar tak takin sa in nizandariat khan zonet zolbuka le LPS te na thlir theya chhop chwa ani vo in tlai darli hian YouTube pa Chris MS Dongki ma channel a enthei na ombokang Project Zolna Krista hi episode pahnia then ni in tunruma hian episode 1 ti chwa ani hun rei lo te a episode 2 hi alo chwa le be se ani a episode 2 a hian hla som pakhat boka omang video hi M space kut chwak ni in audio hi EFX audio ani a live recording hi active sound ani episode 1 a hla om te le asatu te chu hetiang hi ani Kristanen kanin zom sakramen hla JB a capella Krista anung thole na hla the leprosy mission choir dikna Cindy lal thanpui en Stewart lal rojama Samsom ni pathum Samuel lal muan chana en zorin sang asai lo zin kong thaber I swanen melody lal zirliani Rosi joy sanga Isaac namte Siam tu joy moinan Zoram chani rin omin itan Stewart lal rojama amangai ka fak Zualang arlal rin moi Jacob ho pathian Stacy VL muan pui Canova aliam chorus various artists Nimin chonu khan college vengwan siaha ke cha hu late ex editor rampar inchu bungrua engma chu man lawina kangrala thile hliami ro an omlo siaha atanga thudon na chuan in kan chan hi electric short wang ni ina soya akan hun hi chonudar khatle chan ve vel ni in ina omte hian an ria thara wang le kang mei hi an sat nga la wangin bungrua engman chu man lo ni ina soi he in hitle mafal dewa omani a ina hlui ve deuh to awangin a kang kai chak le a tuile leite po in thel tumma se an thel mit thei lawani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa thei ani a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soye